Intervju Medija servisa. Iza nas je drugi krug lokalnih izbora. HDZ ima ključeve čak 15 županija, premijer je proglasio pobjedu, ali zadovoljan je i predsjednik oporbe Siniša Hajdaš-Dončić. Tko je najveći pobjednik, a tko najveći gubitnik ovih izbora? U intervju tjedna Medija servisa razgovaram s komunikacijskim stručnjakom gospodinom Marom Alavanjom. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan svima i pozdrav slušateljima i gledateljima. Evo, kao što smo rekli, 15 županija, 14 točnije i Zagrebačka županija. HDZ se nekako pribojavao lokalnih izbora, puno se govorilo o tom valu predsjedničkih izbora, Milanoviću, ankete su išle na ruku SDP-u. Međutim, pobjednik izbora svakako su plavi, plavi se Dalmacija, plavi se Slavonija. Kakav je vaš utisak? Apsolutno se slažem s time. Dominantni pobjednik je definitivno HDZ, tu nema dileme. Zaplavila se Hrvatska ponovno nakon predsjedničkih izbora. Spominjao se crveni val. Milanovićev efekt je trajao de facto nekoliko mjeseci. Digo je nacionalni rejting SDP-a, ali ono što smo već nekoliko kolega i ja komentirali, sve ankete koje su izlazile sa lokalnih sredina nisu preslikavale zapravo to preljevanje na lokalne sredine tog nacionalnog rejtinga SDP-a. Tako da po meni, čim je to bio jedan od ključnih pokazatelja mjeseci pol, dva prije izbora, rekli smo ok, polako, ajmo vidjeti da li taj crveni val doista postoji, da li će se preliti. Na kraju krajeva nije se prelio, osim u Koprivničko-križevačkoj županiji koju smo malo prije spominjali kao veliku pobjedu SDP-a. Tu zapravo ima samo velikih gubitaka za SDP, unatoč činjenici da su povećali broj vijećnika. Ja mislim da to nije dovoljno da se tako postaviš kao što se postavio Hajdaš-Dončić u izbornoj noći. Oni su, kažu, zadovoljni rezultatom. Hajdaš-Dončić je bio zaista onako zadovoljan. Kaže da nema problema inače sa samopouzdanjem. Međutim, kada govorimo o tome, nabrojaju te 3 županije. Međutim, to jednostavno nije dovoljno s obzirom da smo mjesecima govorili o tome, ovome što ste pričali, da imaju, ajmo reći, da očekuju više. Pa zapravo pokazalo se da se ne možeš cijelo vrijeme šlepat na Milanovićev efekt, pogotovo u lokalnim izborima gdje strašno ovisi cijeli proces o lokalnom kontekstu i lokalnim liderima. Tako da tog preljevanja nema samo po sebi, to se mora zaslužiti. Mislim da njegov drugi cilj je bio, to jest osvojiti Zagreb sa Možemo. Činjenica je da je i Tomašević dobio manje glasova, što zbog manje izlaznosti, što zbog suradnje sa SDP-om na kraju krajeva, i njihov blok u skupštini dobio manje glasova nego Tomašević prije 4 godine. Činjenica je da je Hajdaš-Dončić tu napravio pragmatičan potez i žrtvovao SDP-ovu organizaciju Zagreb za nekakvu buduću suradnju dalje u eventualnim nacionalnim parlamentarnim izborima, ali po meni, zacementirajući samog sebe kao junior partnera u Zagrebu, ne vidim to kao veliki uspjeh, jer to je najveći pul stručnjaka, najveći pul političara, trebao bi biti najveći rasadnik ideja nekakvih, pogotovo SDP-a koji je uvijek na parlamentarnim izborima najbolje prolazio upravo u ove 4 zagrebačke izborne jedinice. No toga ja ne vidim da će se sad nešto novo dogoditi, neki novi lideri izgraditi, upravo zato što su preko noći napravili switch od toga da imaju svog kandidata i svoje 2 kandidata za zamjenike, u tog do činjenice toga da postanu zapravo junior partneri, zacementiraju se za nekoliko izbornih ciklusa po meni na toj poziciji. Jasno, kada govorimo o ostatku Hrvatske, gdje su pogriješili? Bili su blizu nekim županijama, ali ovo što smo rekli, nisu uspjeli to iskoristiti. I kakva je na kraju krajeva budućnost Siniše Hajdaš-Dončića? Već se govorilo malo o nekim u kuloarima, o njegovom mogućem odlasku, ali je li on dovoljno stabilan? Pa za sad ne vidimo neka velika kretanja unutar SDP-a. Bilo je najava sa sjevera od strane Bosilja i Jakšića da je možda vrijeme za promjenu. Nisam siguran da li postoji široki konsenzus oko toga među SDP-ovim organizacijama, ali činjenica je da je najviše bole Rijeka, Sisak i po meni Split. Jer to su velike sredine, osim naravno Zagreba koje smo pričali ranije. Rijeka je bio pucanj u koljeno, to su sami pali, sami izgubili izbore. Sisak je zapravo bio možda i najveće iznenađenje, iako dugo vremena su tamo na vlasti, pa je moguće da je došlo i do zasićenja. Uvjerljivi poraz Kristijane Ikić. Uvjerljivi poraz, što su dali zapravo naslutiti već parlamentarni izbori u toj županiji, ali jednostavno nije se prionulo na nekakvu promjenu lica, kao što je to recimo napravio HDZ u Splitu, i nakon toga je Šuta i izvukao pobjedu.
predstavljajući nekakav novi HDZ u Splitu, gdje su se pak Puljak i SDP, znači ponovno smo taoci nekakvih ego tripova i osobnih odnosa na ljevici i centru, što je najčešće zajednički nazivnik, gdje su zapravo lošim djelovanjem i taktičkim djelovanjem, a ne strateškim djelovanjem, sami sebi smanjili prostor za pobjedu i otvorili prostor HDZ-u za jednog normalnog kandidata koji je uspio ispričati svoju priču. Premijer, s druge strane, za razliku od Hajdaš Dončića, zaista ima čime biti zadovoljan i on je nekako učvrstio svoju poziciju dodatno, ako je to ikada bilo upitno. Sigurno. On je, po meni nije bilo previše upitno. Uvijek imate interne odnose u strankama koje variraju od pobjede do pobjede, od izbora do izbora. Tu su na kraju krajeva bili težak poraz na predsjedničkim izborima, pa to uvijek tako proizroči neke trzavice. No, činjenica je da HDZ može biti jako zadovoljan, posebice u kontekstu trećeg mandata u vladi. Znači, oni su na udaru kritika već za 3 mandata skoro, to jest 2,5 mandata i usprkos tome uspijevaju izgraditi lokalne lidere pa i negdje napraviti velike promjene. Zadar je po meni bio očito pred padom nakon jako dugo godina i onda su se odlučili za ministra kojeg spuštaju. Apsolutno. I pričali su priču promjene iako su na vlasti već x godina u Zadru. Tako da bilo je puno dobrih taktičkih i strateških poteza po meni od strane HDZ-a. Hoće li, tada se govorilo isto o rekonstrukciji vlade, otišao Erlić, mislite li da će se Plenković sada s time pozabaviti ili će jednostavno na valovi dobrih rezultata to pustiti? Ja mislim da je sad definitivno u najjačoj poziciji nakon još jedne izborne pobjede, tako da može diktirati eventualnu rekonstrukciju vlade. Ja mislim da će do rekonstrukcije doći. Ako ništa zbog Erlića, spominje se i promjena ministra znanosti i obrazovanja, spominju se čak i promjene u Ministarstvu turizma, koliko sam dobro pročitao u ovim off the record briefingsima, a na kraju krajeva mijenja se i pozicija Domovinskog pokreta nakon ovih izbora. Oni de facto postaju glasačka pudlica zapravo za HDZ i vjerojatno će se s vremenom utopiti u HDZ. Mislim da oni više nemaju tu snagu, posebice nakon ovih rezultata na lokalnim izborima, da diktiraju tempo vlade, to jest budu, ajmo reći, nekakav korektivni faktor na temelju kojeg će izgraditi dalje neku svoju priču. Kad smo spomenuli Domovinski pokret, težak poraz njih i HDZ-a u Vukovaru, tamo su domino i Hrvatski suverenisti, sada Marijan Pavliček je za 100 glasova zapravo pobjedio. Je li to zapravo rezultat neke penavine igre u Vukovaru i tog njegovog odstupanja i tako dalje? Pa oni su dobili zapravo mandate u parlamentarnim izborima upravo na tom anti-HDZ momentu. Sad su pak sa HDZ-om išli na lokalne izbore i to u Vukovaru. Prije toga su išli cancelirati Novosti, sad su im trebali glasovi Srba. Pa onda, ta toksičnost u toj lokalnoj sredini je bilo zapravo logično da neka druga strana pobijedi. Jer iako su dali sve od sebe i išli u partnerstvo, mislim da nisu imali šanse nakon toliko nedosljednosti. Tako da je ostao prostor za Marijana Pavličeka, a i na kraju krajeva domino, to jest Marijan Radić, koji sam siguran sad slavio ovu pobjedu nad svojim bivšim kolegama. Apsolutno. Idemo malo na velike gradove. Tomislav Tomašević, novi je stari gradonačelnik Zagreba. 35.000 glasova više od Marije Selak Raspudić. Prljava dosta kampanja, puno mu se toga zamjeralo i Jakuševec i afera Hipodrom, puno se tu govorilo. Ali zapravo jesu li Zagrebčani, što mislite, jesu li zadovoljni stanjem ili jednostavno nije bilo boljeg izbora od Tomislava Tomaševića? Za početak ja mislim da smo po prvi put, bar u kontekstu Zagreba, imali stvarno 2 izvrsna kandidata u drugom krugu i svako je mogao naći svoj razlog zašto glasati za, a ne samo zašto glasati protiv. Mislim da je to važno reći jer smo do sad često bili u situacijama da se glasa protiv, a ne za. Ja sam rekao već na početku kad smo razgovarali o izborima u Zagrebu da Marija Selak Raspudić radi platformu za daljnje djelovanje. I to je napravila dobro. Ona nije imala po meni nikad šanse preći preko 40%, 45%, došla je do 42% i to je zaista impresivan rezultat ako uzmete u obzir da je imala 15% u prvom krugu. Znači ima osobni brend koji je izgrađen, ima sada i potencijalnu infrastrukturu za graditi sljedeće 3 godine u miru nekakvu bazu u zagrebačkim izbornim jedinicama za neke nove parlamentarne izbore, što mislim da je bio krajnji cilj. S druge strane, Tomislav Tomašević imao, kako je rekao, stabilizacijski mandat. Puno ljudi razočarano nisu upravljali dobro očekivanjima, ali isto tako puno ljudi vidi effort, to jest nekakav trud i ispravnu namjeru i nadaju se da će u ovom mandatu biti upravo taj razvojni mandat u kojem će zapravo neke infrastrukturne stvari koje jesu pokrenuli sada biti konačno i vidljive. Ali ako ne naprave dodatan iskorak,
mislim da će im biti puno teže za treći mandat, ukoliko ga naravno žele. Na kraju krajeva imaju dovoljno ruku u gradskoj skupštini, tako da mogu što žele. Da, sa SDP-om će to biti zapravo jedan dobar blok koji bi trebao čvrsto funkcionirati. Činjenica je i da se SDP mora profilirati pored Živog Možemo. Navodno mijenjaju i predsjednika skupštine, tako da ćemo vidjeti kako će to pozicioniranje funkcionirati zajedno, zato što uvijek je junior partner u problemu jer treba kroz cijeli mandat imati simboličke pobjede da se pozicionira. A SDP u Zagrebu, ja mislim da ne može biti zadovoljan sa potpuno raspadnutom organizacijom, bez ideja, bez lidera i organizacijom koja je de facto žrtvovana za neke parlamentarne izbore u budućnosti. Spomenuli smo Mariju Selak-Raspudić, ona je zadovoljna rezultatima i zaista je dobro to odradila, ali ponosna sam što sam Hrvatica, što sam se rodila kao Hrvatica, dosta išla u tom nekom smjeru. Je li to na kraju krajeva već neko okretanje, ovo što smo spomenuli, parlamentarnim izborima i što možemo očekivati od nje do 2028. S obzirom na doista britki intelekt i jaki retorički nastup, meni je taj govor bio solidno loš i nisam ga razumio. Mislim da je mogla biti puno bolja u tom, da je mogla imati nekakav clean izlaz iz te priče, reći šta je htjela i što je ostvarila, čestitat Tomislavu Tomaševiću i najaviti jasnim put dalje. Ona se zapravo tu po meni izgubila u tim nekim retoričkim figurama i de facto nije okrunila jednu dobru kampanju dobrim govorom, tako da su samo ostali upitnici i mimovi iza tog zapravo gubitničkog govora. Da je možda ranije ušla u kampanju, bili rezultati bili bolji? Ja mislim da je ona dobacila svoj maksimum u ovom lokalnom kontekstu i mislim da je rezultat od 42% u drugom krugu doista impresivan. Potvrđuje svoj osobni brend, potvrđuje nastavak dobre priče sa predsjedničkih izbora i sad je potpuno novi skillset potreban da bi izgradila dobru organizaciju, da bi izgradila stranku i da bi onda vidjeli hoće li biti faktor u nekim drugim izborima. Intelekt definitivno imaju, dobri su saborski zastupnici oboje. Sad je pitanje da li imaju dovoljno vještina da u jednom novom smjeru izgrade jednu novu priču. Ovo će ipak malo olakšati pitanje financija. Pa ja mislim da imaju 7 zastupnika, ako se ne varam, što su deseci tisuća eura za funkcioniranje i rad političkih stranaka. To nije malo, vama trebaju, ako ništa, policy savjetnici, to je savjetnici za javne politike, komunikacijski stručnjaci koje želite angažirati. Uglavnom, to znači građenje nekakve organizacije, infrastrukture u praksi. U Splitu pravi thriller na početku, 2 glasa razlike, bilo je tada u korist Puljka, ali kroz večer se to okrenulo i Šuta je novi gradonačelnik. Jesu li se ljudi jednostavno zasjetili Puljka ili je zapravo on sam sebi na neki način pucao nogu, a Šuta s nekom afirmativnom kampanjom došao do pobjede? Pa da, Šuta je zapravo hodao sa rukama na leđima po rivi dok se zapravo lijevi kandidati međusobno kačili. Ja mislim da je to definitivno došlo, ta destruktivna, toksična nota koja se razvila na ljevici je sigurno odmogla Puljku. Puljak ima relativno dobar i solidan mandat iza sebe, ali očito nije bio dovoljno uvjerljiv ili im je taj sukob koji je strateški krivo isplaniran da bi se spustio SDP zapravo otežao cijelu situaciju dok je Šuta prošetao zapravo u drugom krugu. Vidjet ćemo kako će sad funkcionirati zapravo grad kada ponovno budu Kerumovi vijećnici bitni. Izgleda da će Kerum ponovno dobiti nekakav moment na ovim lokalnim izborima, što je naprosto nevjerojatno nakon 4 ciklusa u kojima se kandidirao, ali očito Split ima neku notu vezanu za Keruma i sad ćemo vidjeti kako će HDZ i Kerum surađivati. Sigurno će Šuti biti jednostavnije nakon što je 4 godina Puljak zapravo uvodio red i to je možda i nekako najzorniji primjer toga da vi kada pokušavate imati reformski moment kao političar ili lider u politici, uvijek imate te tranzicijske troškove. Jer ako uvodiš red, akcija izaziva reakciju i mnogi ostaju nezadovoljni sa promjenama i onda vi zapravo uvedete red za nekog drugog ko onda dođe na sljedećem izbornom ciklusu i onda gradi dalje neku razvojnu priču. Kad govorimo o Puljku, nakon poraza čestitao je Šuti i rekao da je ovo njegov politički kraj, da ide u mirovinu. Što to zapravo znači za centar u Splitu, ali i na nacionalnoj razini? Pa to je bila priča centar je bio od uvijek priča koja je bila vezana za bračni par Puljak i ja mislim da oni nikad nisu ni posvetili neku ozbiljnu ni vrijeme, ni želju da razvijaju organizaciju. Ja mislim da će se ta stranka krenut gasit po defaultu. Tako da mislim da ako previše ovisite o jednom imenu, tu zapravo nema nikakve stranke, niti infrastrukture, niti programa, niti ideja, već samo želja
tog para da radi naprijed u politici. Ako sad jedan od njih dvoje neće više biti dio politike, mislim da je tu pitanje samo vremena kad će priča završiti. U Rijeci je bila uvjerljiva nezavisna kandidatkinja Iva Rinčić, zaista i u prvom krugu gdje je otpala Krpan, sada Filipović, dosta velika razlika, dosta uvjerljivo. Jesu li se Riječani jednostavno zasitili ovih starih kadrova, htjeli dati priliku nekome novome? Da, ja mislim da se upravo to dogodilo. Znači, ponovno toksična atmosfera unutar neke organizacije, podjele unutar neke organizacije, to jest točnije SDP-a Rijeke, dovele su toga da ostane prazan prostor za Ivu Rinčić, koja je već dugo vremena u primorsko-goranskoj politici i ona je dugo vremena gradila svoje ime. Nije to samo ovako se dogodilo od jučer do danas. Tako da, de facto, njoj je i upala pobjeda u krilo. Ona je bila alternativa koja je personalizirala sve ono što zapravo nije valjalo sa SDP-om, koji je nakon 30 godina doista zasitio Riječani. Ja ne mislim da se Rijeka promijenila vrijednosno, dramatično, već da je više bila kontra klasičnoj strukturi koja je više dosadila jednostavno svakom Riječaninu. Kad govorimo još o situaciji, napeto je bilo u Istri, tamo je novi stari župan Boris Miletić, ali Sanja Radolović je došla zaista blizu, nije je puno falilo. Kako ocjenjujete njezinu kampanju i sve što je radila? Sanja Radolović je po meni propustila pobijediti u drugom krugu i to se najbolje vidi u Puli gdje, ja mislim, Peđa Grbin dobio 700 ili 1000 glasova, ne sjećam se više napamet brojki, više nego Sanja Radolović. Znači, ljudi su otišli u Puli glasat za Peđu Grbina, za SDP, a onda otišli dati glas Borisu Miletiću kao nezavisnom kandidatu na razini županije. I mislim da je tu propustila nadoknaditi zapravo IDS-ovu podršku Borisu Miletiću i došla je doista blizu. SDP je pak bio bliže sa Ferićem, koji je znatno lošiji kandidat bio objektivno od Sanje Radolović 2021. A pred IDS-om zapravo stoji odluka kojim smjerom će ići. Mislim da su zapravo oni de facto podrškom Miletiću odlučili da se vraćaju na smjer koji je 2021. istina Bog doveo do velikih problema za stranku i gubitka puno gradova koji nisu uspjeli vratiti, kao što je recimo Pazin. Tako da vidjet ćemo kako je zapravo vrijeme pred njima. Hoće li ostati samo na podršci ili mislite da će se i vratiti u njihove redove? Pa s obzirom na sve izjave stare garde iz IDS-a, ja mislim da je pitanje vremena kad će se on vratiti nazad u stranku. Mislim da će trenutni vršitelj dužnosti postati predsjednik ponovno, znači Loris Peršurić, koji je dobio veliki legitimitet u Poreču sa 70 i kusur %. A s druge strane, počasni predsjednik Ivan Jakovčić tvrdi da se IDS treba prikloniti HDZ-u, da je vrijeme za suradnju sa HDZ-om, tako da HDZ je podržao što neformalno, što formalno Miletića tijekom cijele ove kampanje, tako da mislim da je tu na pomolu moguća suradnja, posebice nakon tih izjava Borisa Miletića. Samo je pitanje hoće li i Loris Peršurić i Dalibor Paus preći u vladajuću koaliciju ako do toga dođe ili će jedan preći, tako da vidjet ćemo, bit će zanimljiva gibanja u Istri definitivno. SDP je dobio Pulu, već smo spomenuli Peđu Grbina, on je na neki način izbjegao neki politički krah. Kako vidite njegovu pobjedu? Smijenio je zapravo Filipa Zoričića. Da, Filipu Zoričiću se dogodilo ono što se dogodilo IDS-u 2021. svi kontra tebe. Činjenica je da je SDP podržavao 4 godine Zoričića, a sad je zapravo glumio nekakvu promjenu također. Tako da Peđa Grbin je uspješno uspio ispričati tu priču, dobio na kraju krajeva i podršku pulskog IDS-a. Tako da se očekuje suradnja između SDP-a i IDS-a u Puli, što dugoročno je problematično za IDS ako misli vraćati Pulu, ali pragmatično trenutno, s obzirom da će vrlo vjerojatno sudjelovati u vlasti nakon podrške Peđi Grbinu. Peđa Grbin je de facto oživio svoju političku karijeru upravo na lokalnoj sredini, iako je potpredsjednik Sabora, ako se ne varam trenutno, rekao je da će napustiti tu funkciju i sad Puležanima vjerojatno predstoji ipak stabilniji politički ring nego do sad, jer do sad su se mijenjale koalicije u smislu SDP, Zoričić i Možemo su krenuli u suradnju na početku mandata, a onda je Možemo zamijenio HDZ. Tako da mislim da će definitivno biti stabilnije okruženje u Puli i na kraju krajeva pola gradske uprave je otišlo za vrijeme mandata Filipa Zoričića upravo zbog netrpeljivosti i loših odnosa. Tako da mislim da Puli definitivno treba stabilnost i moment razvoja. Napeto je bilo i u Sinju, za nekoliko desetaka glasova Miro Bulj je uspio doći do pobjede, ali kad govorimo o Mostu, Grmoja, Petrov, Milet, svi nisu dobro prošli. Zaista, kakva je njihova politička budućnost? Na kraju krajeva Most koji i sa odlaskom bračnog para Raspudić kontinuirano pada.
Da, oni su zapravo izvukli taj ciklus sa bračnim parom Raspudić, dobili su čak i jednu pozlatu centra koje do tad nisu imali, posebice ako zapravo de facto ostanete na ova 4 lika koje ste spomenuli u politici. Oni su morali trčati ove lokalne izbore da bi potvrdili svoj status i da bi mogli zadržati organizaciju. Oni već 10 godina de facto zapravo egzistiraju na sukobima i na oporbenom stavu prema politici. To dugoročno nije rješenje. Uspjeli su 10 godina izdržati jer su vrlo efikasni u tome, ali zapravo ja nisam siguran hoće li Most više igrati neki veliki faktor. Naime, Božo Petrov je bio puno bliže skidanju HDZ-a s Dubrovačke-neretvanske županije u prošlom ciklusu nego što se to sad dogodilo. Tako da po meni taj trend je zapravo u padu i kada je trend toliko dugo u padu, po meni ga je jako teško vratiti u uzlaznu putanju. Imali smo produženi vikend, ali izlaznost je zaista ponovno bila poražavajuća. Ovog puta u mnogim mjestima je zaista i puno manje ljudi nego u prvom krugu, što i nije neka novost. U drugom krugu uvijek bude manje, ali zašto mislite, zašto su ljudi zapravo toliko nemotivirani za izlazak na birališta? Pa ja mislim da je produženi vikend apsolutno najbolji pokazatelj. Produženi vikend je možda i najveći izborni pobjednik, ako ćemo tako, jer jednostavno 3 dana spajanja priče je bilo puno važnije od sudjelovanja u lokalnoj demokraciji, što jako puno govori u hrvatskom mindsetu. Po meni, lokalni izbori su doista najdirektniji način izbora, zato što pogotovo na razini recimo neke općine vi svaki dan možete sresti svog načelnika, reći mu direktno ova fasada ne valja, ovu kanalizaciju treba promijeniti, ovu cestu treba zakrpati. A ja sam tu više puta rekao da sam radikalan i ostajem radikalan pri stavu da glasanje treba biti obvezno, treba se kažnjavati, pa ako je to 100 eura poput Belgije 100 eura, ali po meni treba nam nekoliko ciklusa odgajanja ljudi za sudjelovanje u demokraciji. Jer demokracije nema bez sudjelovanja, ne morate biti član stranke, ali barem sudjelovati u javnoj raspravi oko neke tema koja vam je bitna. Sudjelovanje u mjesnom odboru oko neke teme koja vam je bitna recimo u vašem kvartu. I onda tek dolazi glasanje kao nekakav čin higijene zapravo u tim izbornim procesima. Tako da po meni obvezno glasanje je jedini način za ići naprijed, inače ćemo se svaki put boriti za onih 5 do 10% koji nisu članovi neke stranke ili simpatizeri neke stranke. Mislim da je to realnost. Sada nam slijedi odmor od izbora, sljedeći su, ako sve bude kako treba, 2028. godine. Što sada slijedi onda za HDZ ili možda bolje pitanje što slijedi za SDP u ovom nekom razdoblju od iduće 3,5 godine? Pa HDZ ima vlast i na lokalnim izborima je dobio potvrdu te vlasti, ima po meni mirne 3 godine pred sobom u vladi, osim ako ne bude nekih eksternih šokova poput što je se dogodilo pandemija, Agrokor i slično, imaju priliku ostvariti jedan prijelaz, pretpostavljam da premijer neće ići u 4. mandat, pa mislim da mogu napraviti elegantnu tranziciju jer imaju mir za to, imaju i stabilnu većinu za to. S druge strane, SDP mora pokušati novi reset, novi rebranding od vizualnog identiteta do ideja, pa na kraju krajeva i do ljudi, i pred njima je 3 godine po meni stabilizacije unutar stranke jer se svi ovi loši odnosi diljem pa od Splita, Rijeke moraju pokrpat, te organizacije moraju ponovno živnut, inače će nastaviti u silaznom trendu. Dakle, mislite da Plenković neće ići po 4. mandat? Pa nisam siguran. Ja mislim da on gleda neku europsku perspektivu, jer ako osvojuje 3. mandat, ne znam hoće li ga završiti, ja mislim da hoće ako ne bude te tranzicije na polovici mandata. Ja mislim da je ostvario sve što je htio ovdje, pogotovo nakon ovih lokalnih izbora. Nisam siguran koliko ti motivacije dalje treba za ostvariti neke nove stvari nakon 3 mandata. On je najdugovječniji premijer u hrvatskoj povijesti. Mislim da već ima neku perspektivu za europsku politiku. Mislim da je to logično njegovom habitusu. Gospodine Lavanja, hvala vam puno na ovoj analizi. Hvala vam. Hvala vama, cijenjeni slušatelji, cijenjeni gledatelji našeg YouTube kanala i do idućeg intervjua tjedna Medija servisa. Srdačan pozdrav. Intervju Medija servisa.